Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, jangan lupa ikuti terus channel kami Bayan Lung Channel. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan. Mudah-mudahan kedepannya karya kami lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allah kalimat thayyibah anu berkaitan mati tahu dengan cahaya Nabi tamat dengan janji Allah. La ilaha illallah, Allah kalimat thayyibah anu berkaitan mati tahu dengan cahaya Nabi tamat dengan janji Allah. La ilaha illallah, Allah kalimat thayyibah anu kepayang pakai kalimat tauhid, kalimah ma'rifah, kalimah syahadah kebekai akhir Allah. La ilaha illallah, kalimat thayyibah berkaitan mati so yang baca kalimahnya selamat iman wa mati so yang baca kalimahnya selamat iman wa mati Allah. La ilaha illallah, Allah kalimat thayyibah anu berkaitan mati tahu dengan cahaya Nabi tamat dengan janji Allah. La ilaha illallah, kalimat thayyibah anu berkaitan mati tahu dengan cahaya Nabi tamat dengan janji Allah. La ilaha illallah, Allah kalimat thayyibah anu berpayung pakai kalimat tauhid, kalimah ma'rifah, kalimah syahadah kebekai akhir. La ilaha illallah, kalimat thayyibah rahasia mati menyuai takkan ngon lidah Allah, Allah takkan mati menyuai takkan ngon lidah Allah, Allah takkan mati. La ilaha illallah, Allah kalimat thayyibah anu berkaitan mati tahu dengan cahaya Nabi tamat dengan janji Allah.